Au nanga whaua o le EFKS TV, bul televise lo ainga, tātou por kalame o le Suluaulama, i le nei foi vaianga o le fiafi, ha marol ngā rulu le tātou tunuu, ia po fea lava le tafa sa au auna mga lue le yaso, mai ai le li o le ainga, o le nuu, o le malo, o le kalesia, wha malo tu lava le unanga le EFKS TV, i se o tātou tunuu, whitai tunga i whiau mga luenga, e manatu loto por kalame. Ua tau manuia ia whiau mga luenga o le ne yaso. Ia e whafo ia pelvi inga mal whaftai le atua, ia o lana taita inga mal pui puinga, lo to soifua masamato wola, o aulia manuia mai ai, le whaiunga ngā luenga. O le neifo yaso, o le aso ono leo te sema, lua o lua, o tātou tūla lata fo il whaiunga o le tausanga, ia e ale whamanatuina o le whanau mai o le pepe o le kirisimasi. Whamalo i le tātou langolango au tū, o le tanga luenga o pisinisia la manuia maleipa, o le tātou whaleoloanga le leo le SOS, ia whapea le Papa Instant Koko Samoa, tātou langolango i o le neipor kalame le Suluaulama, whamalo lava whaaftai langolango mai, whamalo fo i mo tiute ma whaiva, sa whea ngai e mautou le neifo yaso, malo le tautua le atunuu, ia le ngata fo i lea, ia o le tautua o le atua malana whaasino mai, i tiute ma whaiva ua, whao ngai e soifua, whamalo atu, pūlenga le tātou mtanga luenga, lau whionga le ofisile pūlenga ma le vaenga o le tātou mtanga luenga, ia whapea fo i pūlenga o le tātou whaleoloa, ia whapea fo i lea onanga le tātou Papa Instant Koko Samoa, malo lava whaftai, lango mai le tātou por kalame, a le whamalo lava ia le Suluaulama, e ala i lea onanga le EFKS TV, ina ua tau manuia au whiau, ia mga luenga sa whea ngai tātou atunu le ngata i Samonei, ia whapea fo i atunu e mamao, whamalo i whaululungo e kalesia, ese mala au whai ngā luenga, whamalo i tamao le kalesia mo lātou whaletua, no wha whawhea ngai ngā mo lātou whaletua, i so se kalesia i Samonei ma atunu e mamao, malo mo le talo sia ina o whiau mga luenga le atunu, ia whamalo fo i tiute ma whaiva ese. Whea ngai ma utou le aso ma le aso, malo lava le tautua le atunu, e ala le soifua whaale nganga, ia le ngata i lea, ia o le tausinga o e kalesia o lotu, ia whio anga i Samonei matunu e mamau, whamalo atu le tātou por kalame o le Suluaulama. Whamalo i le ofisa tu tono le kalesia, lau le whanutele, lau whionga le taitaifono, ma le sui taitaifono ma ulo whalitua, whai lau tusi awa o le kalesia, ma lau whalitua, whapea fo i le teu tupe, ma lau whalitua, ma lau whatoa toa e whiau mga luenga o le yaso, e ngata fo i leo le whamalo i whaululunga mta ngā luenga le kalesia, whapea le au whai ngā luenga a toa, au unanga le kalesia le ati nae, whale mataanga, kolisi whawhai au i malua, o le tātou whale lo mitusi, whamalo ngā lurue, malo tautua le atunuu, ia e maisia ili tautua ina i tātou tangata lotu, ma le au whatuatua, e alai au nanga o tātou ngā lurue mpuno no wai. Whamalo i le taitaifono ma le whailautusi, mo lua whaletua, le laulau tamale kalesia, le ngata i leo no wha komiti. Tātou iai le whamalo i komiti, whamalo i le Komiti Faamisionare, pe na iei malfontanga le ni yaso, lau whionga le taitaifono, ma le whailautusi, ia le ngata i lea, ia o sui fono le Komiti Faamisionare i Samoa nei matunu e mamau, malo lava mo tiu te whaatino e ala le fontanga le nifo yaso, ia fuafuai fo inga luenga whaata oto, o le tausanga o mua, malo lava mo tiu te whai, au nanga i le e kalesia. Wha malo i le malo, lau whionga le tamaita i palemia, sui palemia, fong fetalai, ma sui fong fetalai ka peneta, ia ma sui umo le fono a ofai tūla fono le malo Samoa, le ngata fo i leo le tapo inga leo le malo, ma le sui amu lua msiofo, ia malo lava wha atoa toa i whiau mga luenga le yaso, wha malo i wha ululunga o mtanga luenga le malo, ia wha pia fo i au whai ngā luenga, mtanga luenga tūmo oti, ia se o lava i le pisinisi, o lou whale o loa le tautua eno e tātou nui tua, o lau whili maketi le au tafola o le tele, ia le ngata fo i lea o whili maketi ese i tonu o le talwhataina i o pia, ia maseu whale ainga le whaasolo i mtanga luenga le malo, ia po le Koko Samoa, po le Koko Esi, o le alme tāpena o le unanga, e tautua ena i tātou tangata, i so se ala, whamalo atu le tātou por kalame le Suluaulama, ia te utau le ngata le tautua ena o le atunuu, ia whapea foi le atina eina o nei ainga, o nuu mai ka le sia, whamalo ina i tātou mātua mātutua, tāpua ia lava tātou whaiva, ia
wa le usu mai le tāiao, pe usu mai whai ngā luenga ia pia nei, pe usu iu tala whaatoanga, pe au le whangota. Tapu ai lava na tātou mātua i tātou whaiva matiute, wha malo ta māmatina, malo ta puai, e manatu fo i wai umanuia le nei aso i wha ngā luenga, whenai mu i tātou. Nei tātou mātua malo lo pensione, umapu mai le wha man ngā luenga, ia malo fo i whai talo, malo fo i molinofo ta puai, au le whaiva tama whanau o le atunuu. I wha mga luenga, o lo wha au ia su e ngā nisi o le whanau, wha malo ia tautou, nei whanau a onga, ia nisi fo i lau a ewa lau whau malu, wa laua uma suenga ia ai fa tali lau ngā tongi ia po le ase tali masina ia ngā luenga tamama tina o le tausanga atoa fa malo atu fa malosi to titia uma suenga ia ona fia fo ile le taunu mai o Krismasi ia ilongo fia alta mai titi sa to anga le onga le tausanga ia fia fo e mawal tali le monai matua ia o ele sa fa pa ole fo ima ta fa solo ia to fai fo li tala fo ile ia ta mama tina o a o kausanga fo ele fo ina fai tau sanga te nei fa ma lo si le onga tali masine nga luenga ta mama tina e o le moli o to ta ya to piki mai la fiafi ese le laki o to o moli to alta avale tu ulu mol fai to alfa la onga ia to piki mai to moli le fale avatu mal sfuta la fa ile lunch o mato ia soia ia vatu to su sene a savali le onga ele lava i se mea ia mu yo to anga le onga fa malo si su engo toi ia awa ia se tali le yo tau fainga nei matua ia ngata fo ile tu a inga male kale sia male malo ia to ia pe a to tu lai mai to temi tai tu tunu fa malo fo ta mama tina mo nga luenga fai nga luenga fa awa tau sanga atoa ina i fa nau malo lava le fai whanau le lei a vile a onga le alme mana oai ia ele mwhai ona whaapa o le tātou i le langolango ina o le ola o ina o na tātou whanau whamalo lava ta mamatina i ngā luenga o mo whamalo mo o ele tautua ina o le tātou a inga i tua tautua vaina i tātou a inga ngā sesenga o le vainga na i tātou mātua o le ngalua inga o le whaatoanga ia pete alu te whangota o le alawa le alo le tautua o lo tautua tua vaina i tātou a inga i le ngalo tau whamalo o le tātou porkalame le Suluaulama manatua lava le ngā luenga fo ilo i tai malo lo wa le fo ina ese mai tala le tau i le nei fo i aso malo lava ngā lulua ia tautua ina nei tātou a inga vai lau vainga le whai ngā luenga i pia ave se oso mo le auso le whaatali mai tua ia sa ngā lua i utale nei aso ave le se oso i tua ia o le whaatali mai le auso le sa ngā lulua le nei aso ia ma whaatali mai le ainga malo lava le ngā lulua ia tautou i tiu te mawhaiva ai le lei o tau a kou fia whaiwhi au ai le aso ia e pule au tau au ma kou le usu mai pia ia e misi lo le usu ia ngā le liwi whaut pei al me maua ai mui au tau a tau fia malolo a tau te malolo ai malo lava mo whi au matiute sa whea ngai mau tau i le nei fo i aso pa anga uma lava le nei au nanga le EFKS TV mal porkalame le Suluaulama i sa mo nei matunu e mau talo atu mwha malo atu tātou porkalame le nei fo i vaenga le afiafi po lea le aso, po lea le taimi le aso o lo maua mai tātou porkalame i penga te whailangi ia wha malo atu lawa tātou porkalame tātou e ngā lue whawai taimi ia malo ngā lulue mafuta mai pēr tātou porkalame wa tālo fo i lono ia luatu tātou whai ngā lutua fiafi whaftai ele lofa maranga leo le tua wai umanuia fo i whea uma ngā luenga o le ne yaso o le a whais tātou marolonga toi fo i mai ia wha uau pēr tātou porkalame
fianga e whanofo malua I lava le iwa I whiau mga aluenga le nei aso. Malo lava le ngā lulu le tātou atunu taulongo lava le tātou saonga le mu mai ai whiau mga aluenga. Tautua nā tau a veina o lau ta vale pe a whape lau ta pena e fo I le fale, fo I le ainga. Ia se I whātua toa whae tete lau tau a veina o lau sa ilunga lau le tele. Wa ia le vaenga le whalila tau voli malala kapi o ta whala ua le tele. Ia ne I sau le polo la ngā ia kulta vale. Ia le leile whātua toa leo lau mafau. Ia le ngata fo I lea. Ia o I lātou lo savalieta whaala. Ia pe whaile wha malo stino le fiafi. Ia se I tautua nāne lava. Saonga le mu. Aua lava ne I toi whaasa lava ia le whai ungo le nei aso. Ia le fo I la tātou wanga atu le afo le nei vai aso. Maro lava ngā lua le tātou tunu. Whapoponga le tātou por kalame o le wha malo stino le ola. O le au nanga ma le tātou whalikoleni le Hims Fitness Center le whionga tole foa. Ai lango I ai le tātou vaenga o le soifua malolo ina. Vaenga le kānesa, vaenga le TP po le whatawhata vai. Le whapele vaenga le HIV/AIDS lango autu. Ia o le tātou por kalame o le whamalustino le ola. Whamalustino le ola. Ia o le tausia o lau tino pāleni. O le tausami te tau ma le tausami pāleni. O le tino mosi ma le soifua whaaloa, soifua umi. Ia mai mo mai tātou tunu. Ia o le afuis whamalustino wa te pena mai tole foa. Mo le nei fo I vaenga o le fiafi. Nga sa ule urol polo whape. Ia makarong whai o vai. As. Hela lusi o vai. As. Lua. Tot. Pa. Lima. Odo. Fit. Vad. Iva. Sfur o ila kong wha umila kik kai. Langa lewa umala complete la kia. So. Komad le. Ia ko ero. As. Lua. Tot, pa, lima, odo, fit, vad, iva, sfuru. Ja, one more, on sa. Kau ket, on sa. Ja, pas, lo, tot, pa, lima, odo, fit, vad, iva, sfuru. Ja, ngawa ka hai mai. Ele ka ua ke leo. O lewa complete ka ko whakawhaka. O lima, nanga e lako aile, koko, koe whaalusi. A whapeo ngai sa sale ngai ngoi roki. Ia ngau ewa I bai aska mai kanga ngongi whafo te arue. Te whaiwhai me hai. Ia whaftai. Exercise is life. Whamarustino o leola. O le whapoponga na al tātou por kalame whamalustino le ola. Whamalustino o le vaenga o le tātou soifua ma le tātou ola. Whaaftai la whionga ato le fua ma le whalikoleni al Him Fitness Center I vai wasitai. Ia whapea fo I le lango mai a vaenga o le soifua maloloina. O le HIV/AIDS o le whatawhata vai. Ia whapea le vaenga al kānesa. Whaaftai tele lango mai le tātou por kalame. O le una ia ma le whiau whaisina whamalustino le fiafi. O le alawa whamalustino ngaftia. I lau soifua matua na iai, o le mamafa o lau tino, ia o lo ngase fo I o lo afia I e fua lava e o le whaamalostino e whitau I malo malosi. Ia o le whiau taulongo le tātou por kalame, ma le tātou whalikoleni, ia whapea fo I le au nanga soifua malolo ina o le whai o le whaamalostino I le taimi a wanoa o le afiafi. Aone I ngalo le whaamalostino, aone I ngalo le tausami tau, ma le tausami me ai pāleni, soani nei vai tau. I le tele o le mau whaamai o lo awhia il tātou watunu. Ia e malo lava whaamalo le sunga whionga ato le fua, le tātou whalikoleni, a whapeleta nofo le talwhatai nei o pia. Ia awhia le tātou whalikoleni vai wasitai, whataltali mai elto ina ato le fua. Ia mo se whaamalo stino fo il nei asu kaule alua e whalikoleni, pe a whapea nei te nofo I tua, ni te whapea e tele mawhaiona whail whaamalo stino le se ilunga sau whalikoleni. E te whaia e oele au ala mwhaiona whaatino lau whaamalustino o lo maota, ma lo lawa. Ia a le sini au tū, ma le taulongolongo whaamalustino le ola, whaamalustino le vaenga o le tātou soifua ma le ola. Whaamalustino le ola,
o le tausami paleni ma le tausami tau sia o le tino paleni soifua momosi. Ia ma le soifua whaalolo o le tino momosi ma le soifua whaalolo e le soifua momosi. Malo ai tātou por kalame lea o le wha malo stino. Le ola la toi fo e whai tātou malo longa ma tātou whawhia fianga. Ia toi fo i mai wha uau tātou por kalame. Tio whailua! Tātou nei pese me mātua umalama so tātou tunuu. Lou palea leo popoto ai la vanga i siva tulu ai. Suluaulama.
ua whanau Iesu I Betelema. O maiai makoi mai sasai I Jerusalema. Ua whape mai. O whea o iai le ua whanau mai o le tupu o tangata yuta ia. O wawa mātou whaai alo na whitu I sasai. O mātou o mai ai. E ifo atu I a te ia. Sing
Ia toi taliu mai tātou por kalame, o le whaamaro lava I tiute sa whenga elu tātou tunuu, ia ona tui nei whaafiafianga, e whaanofo maalia I fo ilnea fiafi, malo lava ngā lulue, I se o tātou tunuu, ia po whea lava le tafa, sa tautua I fo ilnea yaso I whiau mga luenga. Tautua nā lava lau saonga le mū, ia o le taulongo lava le al tātou por kalame mal tua lalo, I le awa ia le por kalame, ia le malu le tunuu, ai tau ana mātou tua lalo, tau aveino lau ta vale, ia pe te anga I fo le pasi, ia pe le te whea lua I ta vale lau pāsese, se I tautua nā lau saonga le mū I lunga ala te tele. Tele mau whalawe lawe le whai unga le vason te nei, ia manatu lava o le whau tau tau tātou, ne huo o mai le ia te sema, ia manatu fo inisi ia o le vai teimi o fianga, pāti, vai ngun whapena, e tau mawhaawa, aua te tau aveina le ta vale, a o nā, aua le tau aveina le ta vale, e fo inai fianga o le nei vai tau, mana ia le momoli le o e te fia I o, ia o na toi piki mai le o e pea mai, na fo ia ngā il ta vale lau pāsese, ia te langona o le se fulu tā la, po le luas fulu tā la, pito ia o ngal na, pea ia ngā ia I o e fo I mai manuia, ia nai lolo walu lau ta vale, ia a fia I le whaalawe lave, ia pea a fia I se isi nungo le au le tele, ia ona tele fo I leo le vesi o tātou sauni atu. E whawhei loa I le whamanatu, le whanau mai o le pepe o le krisimasi, I le nei fo I tau sanga malo lava le folau malo le tau wasa si o tātou watunu. Mai ai le amatanga o le tau sanga, ia leo tātou o mai le masina muli muli, ia o tātou folaunga, ma le savalinga, ia pe fua I tātou whiau, ala leo le whamalo le tātou porkalame, I le nei fo I vaenga le fiafi, ia o le mea mautino lava, e fo I ni vaenga sa whaalavelavea le whianga I ma whiau mga luenga le nei aso, o te mautinoa sa aita, sa whaanoa noa, sa fiafia, sa whaalii, I tiute ese nga whianga I mo I tātou, mai ai le li o le ainga, se I tau mai nei le il talfatai o pia mga luenga le malopo, ngā luenga le ka le sia, e fo I vaenga sa whaalavelavea nei aso whiau mga luenga. Ia o mea na matua I mamawa I al tātou mawhau ma le li. Ai manatu leo te pena mai tātou whai ngā lotu le nei vaenga le fiafi. Tātou toi fo I le atua, fo I le vi inga pal whaaftai o no lantau singa I tātou. Ia le fo wai manuia tātou whiau mga luenga o le nei aso. Ia tātou o fo I le alii. Ia tele mea sa whaale tonu le nei aso. Ia tātou talo ilo nā lo fatu noa. E toi whaamangalo mai tātou pio pāl nei aso I whiau mga luenga. E fo ini tiute wale whaamaoni I tātou whaapaolin whaatino. Ia tātou o lawal tafu al sa tauro I tātou wale o Yesu Kiriso. Ia e toi maua el tātou whaafo wina. Leo tapena mai tātou whainga loto le nefiafi. O le tātou tofi o le sunga ia tāwitapulu. O le sunga I le whaiwhiau. Mai le whaka sa whalewao. Leo tapena mai tātou whainga loto le nefiafi. Mai mo mai tātou atunu I le sao tupulanga talavou. Whaafiafianga. Whaaleanganga, le ngata fo ilea na I ngā o le atua, ia o na tapena mai lo leo tātou whai ngā lotu I le tūlai ono, manuia lau whaafongafonga, ia alfo I malamana le upu ala na uauna, ia ua lava se whaasini ngā mahalosi whaaleanganga, ia I tātou mapo I fo I whiau mga luenga o le ne aso mai al tātou whai ngā lotu, ia toi fo I mai whaau au tātou por kalame. Thank you.
Tātou tāpua I le atua. Mo le atua o lo tātou malu ia ma lo tātou malosi, le whai o ia ma fesoasoani sili I puapua ngā. Mo le tatalo po le nganga pa ia, tātou wifo ma tatalo I le atua. Le atua sili e selo mātou tamā e whaavavau. O lau o fio lava o le atua foa na whaia le langi, ma le lalolangi I lou lava mana ma lo mātek sau. Whapea fōi le tangata ua whaia ea vea matausi mea au ngā luenga mamana. Mātou whaaftailo o lofa tū noa I a Samoa ma o na tangata. Ai meisio le nā whatausi whaau au, o le si leo le vi inga o le whamanu ma le whanetanga. I lau a fio e whaavavau. Pangale ale di ielo mātou tamā, langona ina pelo mātou whaatau waa, ma le a toa whaalea nganga I o luma. Leo mātou mua I te talo ai, a fio mai e alai loa nganga pa ia, tau tolu ina o mātou tangata tāpuai, nei o mātou whai ai le nei tāpua inga I le ava ma le mingau e te tau ai. I wai me uma I le whaasirisili ina o lo lava vi inga. Mātou te talo e alai le suafa ma malo Jesu ke liso, lo mātou wali ma le whaola. Amen. Whaitauina o le tuspaia, tusi filifilia mai le whenga inga tuai, ua mau mai lea I le kenese lo na matau pue lua se furu ma le tasi. Whaitauina le whai upu mua se ia whangata mai le whai upu e valu. Kenese lo na matau pu lua se furu ma le tasi, whaitauina mai le whai upu mua se ia whangata mai le whai upu e valu. Whaafafonga maia, o awhionga pa ia alo tātou atua. Wa siasi le li ia sawa e peo na ia feta lai mai, wa whaia fo ia le li ia sawa e peo na ia feta lai mai. Wa tō fo I sawa wa whanau e ia se atali mo a pero amo, ina o toe ina o ia, iona lava po sa feta lai mai ai le atua ia te ia. Wa whai ngofo I a pero amo lo natali na whanau mai ia te ia, o le na whanau mai e sawa ia te ia, o isa ako. Ua peri tome ina fo I a pero amolo na tali o isa ako I lo na so valu, peo na polo ai mai o le atua ia te ia. O le se lau o tausanga o a pero amo na whanau ilo na tali o isa ako. Ua whaia ne fo I sara, ua wha ata ina ue le atua, o I lato uma o e wha alongo mai, lato te tauwhai ata wha atasi maa. Ua whapea fo I o ia, na whai atu ea se tasi a pero amo. O le a whaasusu se tama e sara, a wā o whana uina lo nā tali, ina ua toia ina o ia. Ua tupu le tama, ua tea fo I ma le susu, ua whaia fo I a pero amo le tausaminga tele I le aso, na tea ai sa ako ma le susu. Whamanu ia mai le atura, e ala le whaita uina o ana whionga pa ia, tu maua tupea I a te ia le vi inga, e whavavau lava. Amen. O le launga le suafa mamalu o le atua le tamaa le alo ma le nganga pa ia. Amen.
Manatua longo whaatutuila, le au whaatuatua, i le whea au taulongolongo le nea fiafi. Ia, wale whitai tunga o le tātou tofi, o le sunga ia tāwita pulu, sunga le whaifi au, ia mai le e whakasa whalewao. E whaleo le ngā whaaftaitele le sunga le whaifi au, mo le tāpenanga matango fie, ma lo sa au ni whaaftai tāpena, ma lo te talo, whaaftai foi mo le whea au o le talelei, ia ua taulongo isi o tātou tunuu ma le au whaatuatua. Ia lofa le nganga o le atua, ia whaatumu pēr la utu wha le nganga, ia walawa le wala uina i le ngaluenga le atua, maua lo malosi. Ia wale tautua i le ngaluenga le kalesia, le ngata fo ilea, ia o le tautua ina ona ia inga unu ma kalesia, ma lo whaaftai mo le tātou tāpua inga le nea fiafi, ia whamanuia fo ile atua le tāpua inga le whalitua ma le nofo alo, ia whaapea le ainga, whaaftai tele mo le tātou tāpua inga, whaaftai fo i le tāpua inga le sunga i le whaafenga inga, ma le whalitua, ia le ngata i leo lao telo le tātou e kalesia i whalewao, mai ai le au whainga aluenga, whingo ti akono, ia se i o la waina i whanau, whaaftai tele, mo le tātou tāpua inga o le nea fiafi, o le whaamalo mo le ofisa o le au whaipese, ma le au asafo, ia mo le tāpena ino vivi inga o le atua, ia e lango ai le tātou tāpua inga, whaamalo atu, tātou por kalame le Suluaulama, avano fo i whaaftai le tāpua inga, le sunga le toi ina, ma le whalitua, le ngatai lea, ia o le nofo a whaafenga inga, i mawhalitua, i tātou e kālesia, ia ma le tātou ainga lotu, ma tātou au lotu, i le tātou pūlenga i maa, o whenga i ma le tātou whainga lotu ni neiva yaso, ma lola wa whaaftai, mo le tāpena ina o tātou whainga lotu i le ngatolu tai au, ia e whaapea fo i le tū la fiafi e pei fo i o le neia fiafi, ma lola wa whaaftai. Mai mo mai tātou atunu i nei whaasesilanga, ma whaasalaunga whalau i tele, le whaua taunu mai tātou ofisa, ma e a whaau tātou por kalame. Whaasisilanga ma le matanga luengo tina ma tamai tai, a tina e o fioanga maanga wheso tai. Whaasisilanga toi whaasalawino o vano whainga luenga, mo ofisa o i tu malo, re-advertisement of vacancies for district offices. E whaasisila atu ma le whaaloalo, o whainei ona toi tu ina mai talo sanga mo a vano whainga luenga, i ofisa o i tu malo te itasi ua ta ua ilalo. Mo polu, mo mua ano a maa numero mo mua, Executive and Project Officer only. Lua, mai maunga numero 4, all free positions. Tolu, a analofi numero lua, Project Officer only. Fa, sa nganga numero tolu, Project Officer only. Lima, sa fata numero mo mua, Executive and Project Officer only. Mo savai, mo mua fa sa leleanga numero 5, Project Officer. Lua, ngangai fumaunga numero lua, Project Officer. O pepa whaatumu, application forms, ma pepa o whaamatalango tiute, job descriptions, o le amau antu ili matanga luengo tina matamaitai, a tina e o fioanga maanga whesotai songi mo upolu, au sale lolonga mo savai. Mo tarasanga uma sa atu ina mai mo i tu malo, lea sa atu e whaasala lawina, o lo whaanga ina pea, ma e le mo umia ona toi talo sanga mai. Previous applicants need not to reapply. E tapunia uma talo sanga monea vano ila safaraile a so iwo te sema lua ile itu la e wha ile a fiafi. Ma ia mauti noa, e tu ina mai vaenga ua ta ua ilalo. Mua, pepa whaatumu, completed application form, lua whamatalanga i vaenga mo umia, responses to selection criteria. Tolu, kopia whailonga matusi pasi alo ia ua whaamaunia, certified copies of qualifications and trainings. Mo nisi whamatalanga i fia malamalama ai, whaafso tai mai le matanga luenga di telefoni, valu whaalua fitu lima lua fitu lima tolu, ma le valu whaalua iwa fitu ono, po le emaili mai emaili nei, mo le tui na atu o pepa whaatumu, e@mwcsd.gov.ws, po le m mayava @mwcsd.gov.ws. Male whaalo lava sainia Dr. Mema Motusanga, ofisa Silio Pulenga. Whasisilanga mai le ofisa wa onga le kalesia whapotopotonga Congregational Samoa, avanoa whainga luenga. O avanoa whainga luenga ya onga le whakasa pei ona whailo ilano, wanga vao na tusi talo sanga mai yaile mamalu ole atunu, e le i talo sanga mai mua i nei avanoa.
mua avano pule aonga kolise lo mwenga fou pule aonga aonga tusiata mo le fale matanga pule aonga la aonga matata ese sale longa lua avano sui pule kolise popota sui pule kolise malua fou sui pule aonga tusiata mo le fale matanga sui pule la aonga matata ese sale longa tolu avano faya onga ma fainga luenga langolango I kolisi maululunga ma onga fa wau mua kolisi lo mwenga fou tasi la avano faya onga English tasi la avano faya onga health and physical education and religion knowledge lua kolisi malua fou lua avano faya onga mo English lua avano faya onga mo maths tasi la avano faya onga mo accounting and business studies tasi la avano faya onga mo visual arts tasi le vano faya onga mo le food and textile technology ma le tasi le vano te ufanua. Tolu, kolisi o tua sivi, tasi le vano faya onga geography and social science, tasi le vano faya onga le ngangana Samoa, ma le tasi le vano faya onga mo le business studies. Fa, kolisi o nua usala, tasi le vano faya onga mo le ngangana Samoa, ma le vano faya lautusi. Lima, kolisi o teino popauta, tasi le vano te ufanua, tasi le mano faya onga science, tasi le mano faya onga ngana Samoa, ma le tasi le mano faya onga ole MAMS. Ono, a onga matata ese sale lolonga. Tasi le mano faya onga le carpentry and joinery, tasi le mano faya onga tourism and hospitality, ma le tasi le mano te ufanua. Fitu, a onga tusiata ma le fale mataanga. Tasi le mano faya onga le English and communication, lua mano te ufanua. Fa o tusi talo sanga mo avano fainga luenga o le pule a onga sui pule male fai a onga e aona tu ina mai fa amatalanga nei mua tusi talo sanga mo le avano fainga luenga ua e filifilia lua tusi pasi ma fai longa taualoa ia fa maonia tolu tala anga o le soifua por CV fa tusi fa maonia o ngā luenga sa enga lueai lima tusi fa maonia mai lau fai fi au Lima o tusi taro sanga ma vanoa whainga luenga o le teo whanua ma le whailau tusi. Ia tu ina mai na o le tusi taro sanga ma le tusi wha maonia mai lau whaifi au. Whaafiso tai le whailau tusi alo fisa o a onga ale whakasai tamalingi. Aivi a whaile lua whaafata si wha. Extension tolu ono po le fitu tasi lua valu o. Moni wha matalanga mo o mia o nea vanoa whainga luenga. Ia fatua tusi talo sanga umai le faatonu a onga EFKS ofisa o a onga fonga fole fa maota Yohane Williamu tamalingi ya pia. E whaangata pe tapunia le toi tusi talo sanga mai ile aso lulu aso losu tasio te semalu o lonua ile itu lai fa ile afiafi ma le whaalolo lava sainia faatonu a onga ale EFKS. Faasila silanga. Sofa faliunga ila vea I fo ilalo. Ina ia tu sama le fai unga ARC fa tasi fa pi tasi fitu ile aso tolsi fulu novema lua o lua ilona vaianga lua fa pea wa polo ina el Faamisionare le tu tangi ma le tu te ina ia fei loa I masoala o pule sulio tio to ia ma sulio fono ile maota ila vea I foi lalu e winga ile fa ma vai ino filinga o itu e lua I totono le lua masina e afua atu ile aso le nei fai unga ai fa mutaina le aso tolu se fulo Januari lua o lua tolu. Mua, o le fa silsila atu ai I suli o tio to ia, ma suli moni o fono mali I fo ai lalo, o le a faya le tato felo inga ile aso faraile, o le vai aso nei, aso iwa, o te sema lua o lua, ile se fulo ile tai au, ile maota ile avea I fo ai lalo. Se iso le pule tu sa ai o le unga le Faamisionare. O lole awai mai o le ale tau fia ai se au tasinga o le ainga. Tolu. O so se tu e lo la vea I le fai unga ARC fa tasi fa pi tasi I le pi fa I le aso sifun ma le fa a perila tasi iwa tasi I suli o iai le pule o le suafa e matua te ena lo lato awai I le felo inga e peo on talo ina nei I le aso sifun ma le iwa o te sema lua o lo lua. Faya ma le whalau tele, sa inia, tau ili le wanai kolose fruen, suli o tia to ia, ma tau pa matu peni whaliunga, suli o whonu mali. O nai whasisilanga ia o maua el tatou por kalame le vaianga le fiafi,
mo le taulongo ina o se tātou tunu ia e peilawa na whaaleo ia o au nanga ia le tātou i whakasa TV o lau whaasalaunga o elawa ia tangata i tō tasi whaasalaunga le nuu whaasalaunga le kalesia whaasalaunga le whaalapotonga o le mtanga luenga le malo ia e mwhai ona tautu ai lau e whakasa TV au ina mai lau whaasalaunga tu whaatasia le lau au nanga ia ona fonga atu le le taimi o le tātou pokalame nei o le Suluaulama ia e fwisi au nanga le tātou e whakasa TV ia e hawhia manino wala au mai dua wala tasi numero telefoni pesu mai a whengofia le matou fale ngā uto le whunga fale ono ia ona tātou whisootai lea ini vaenga mana o miai le whisoosoani le tātou e whakasa TV e ala i whaasara launga ia manisi por kalame e mawhai on tautu atu ai le au nanga le EFKS TV o le tautu anaru saunga le mu wape o tau whau mga luenga tāpena nga ilfale to sila e ofisa nei te ue se meo whaale tonu po o tape le poila le sa whai ele ti ia po o tape se computer me whapena ia nei te ua a whaina ai a le o iai se sile whalewhai ngā luenga pe apo ngisa vai fo le toaster le sa fai le lopo na ola le palaka nei vaenga fa pe na mol saunga le mu ia fa pe le wai lungo le awal tele ia fai mali lo sa fa te tel mai ta mama tina i le ainga i le taunu ua tumunuia fa mai fo le nga luengo le ne fiafi fa solongo le tatou por kalame mo le ne fiafi ta le tu la fitu lo sa mo to longo o le tala o tale vai fanua le ala ata Australia pe mai a o le afo le valu o la por kalame o le vaili le atu pona pona ia ona so ele mal por kalame mai le ala ata Australia that Pacific show tama fana o Pacifica fia i Samoa o lau i loa i New Zealand ma Australia ma le larolangi atoa e ala i le unanga i whaanga tama po ta alonga ia o le wha umai fo i leo le tātou au nanga le nei vaanga le fiafi i le tātou se tātou wata tifanga e wata pena mai e lau au nanga le vaanga le fiafi ai lango malo si ai le tātou whale o loa o le PSL ia po e fo i leo le po i le au nanga lau EFKS TV i le aso ono le te sema lua famna tuino as whanau le so ia whamanuia masane le tātou por kalame le Suluaulama whamanui atu leo dia mai o le aso soifua i le aso ma lo lava whaftai le alofa malanga leo le atua ia maua pele soifua lau le i ngā telitino ma whau malanganga le ngā tei leo me alofa ese i le soifua ma le ola ia whaftai fu i tausinga ma le taitainga wau lia mai whamantuina o le aso soifua i nei fu i tausanga whamanuianga le tātou por kalame ia whamanuia tele atu le atua i le atoa ai ia po le aulia mai ai o le aso soifua i le aso ma lo lava whaaftai nisi fui whamoenga whamanatuina i le so ia whamanuia atu fo i le tātou por kalame le Suluaulama ia whamaisenga fo i mo i lātou whawhea whanoanoanga o ala whanoanoanga ia whamoe le li whamawhanwhana atu fo i le tātou por kalame o na ole whenga i me whanoanoanga i le nei vai tau to manga i le li whamoe lo na nganga e toi mawai fo i mawhanwhana san mawhanwhana le nganga o le tua i le whenga i ma whanoanoanga i le nei vai tau ia o ato e lava singa o le nei aso talo tu lava le tātou por kalame ia si tātou whaetete ma whautauta ia whaamae ale leili nei aso tātou tā pena mo le o ngā tono le vai aso leo ta pena mai ia o wheo le anga i ele nei fiafi ia au mai lava le anganga o le atua nato le unga leo le tātou por kalame o le Suluaulama le nei fu yaso pena mai le se i le tātou Samoa National Lotto ma le tātou Hit Free fa mai ai le tātou por kalame i le nei fu i fiafi whea lava le anga iai ia tātou iai le nganga o le atua ia tātou malolo foi ia lofa tu no le atua e whaafuina i tātou maua so tātou soifua whaasili ia wa foi fe au le aso fo lo fa tali mai mo tātou manuia fa sau ngala tunu pele lo fa tele atu tātou por kalame le Suluaulama le fiafi tātou toi fe lo ai temi fa pe nei la so ata yao
Ke fatala fatu fo ne vai ngala so le wo te tato se masani le Samoa National Heat 3 se numera Eva Sport fitu le nei ia mau fatas me fo malo wala se kina tato ma Whanga solo se kina tato ma le nei vai ngala so ia mana tuale asto finei le tato pa Paul le fast food martol miliona tala o fene whangaloina tato Samoa National Pingo le fefena nei le tula iwe lunga TV limo tato checkpot nei major checkpot le nau balu wafe ma le se lau tala maxi checkpot le nau balu wafe ma le vada se lau wata se fwe ma le tato mini checkpot ia le nau watasi le afe ma le fa se fulu tala ia le nama ea se kina tato maa manuia tele le mate Tato numero mo numero iba. Our first winning number is number 9. Numero lua. Our second winning numbers is number 2. Maletato numero luna tolu, ole numero 5 foilea, ole numero lua. And our third winning numbers is number 2. So fafonga mai tato numero laki, numero iva, numero lua, male numero lua. Ia whai wina nara tātou se ele nei vāngale aso tātou tui whenai whai tai au le un tai masani. Whanga masani manuia tele whai wina ngalwenga le nei aso soifua.